салом мегӯям ба корбарони бениёдгиромии радиозодӣ ва бинандагони вафодори мо ки ҳар субҳ мунтазири навиди бомдодӣ мешаванд. Шадогул Хоҷа ҳастам. Имрӯз чоршанбе 27 март аст ва умедворам ки рӯзатонро хуб оғоз карда бошед ва ҳамин гуна хуб ба поён бирасонед ва сипос мегӯям ки маро боз дар оғоз як рӯзи нав тамошо доред ва чанд хабаре дар даст дорам ки мехоҳам дар дақиқаҳои наздик барои шумо бигӯям. аммо қабл аз он ки ба хабарҳо рӯ биёрем, чун ҳамеша нигоҳе меандозем ба вазъи боду ҳаво. имрӯз дар Прага ҳаво боронист ва гармӣ дар давоми рӯз то 9 дараҷа хоҳад буд. дар Москва боридани барфи кӯтоҳ муддат пешбинӣ шудааст. ҳарорат 2 дараҷа болои сифр мешавад. дар Душанбе ҳам ҳавои номусоид пешгӯӣ гарда боридани борон дар назар аст. гармӣ рӯзона ба 19 дараҷа мерасад. хуб, бо умеди он ки ҳеҷ гуна боду ҳаво ба кору зиндагии шумо халал нарасонад, акнун рӯ меорам ба хабарҳо. дар зиндони 4 Душанбе бар асоси шикояти маҳбусон дар мавриди шиканҷа ва ситонидани маблағ аз маҳкумшудаҳо таҳқиқот оғоз шудааст. Мансурҷон Умаров, сардори сароясати иҷрои ҷазои ҷиноии Тоҷикистон, рӯзи 26 март дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, кормандони маҳбас шикоят шудааст. дар матлаб аз ҷумла омадааст: аз шумо Мансур Умаров хоҳиш дорем ки моро аз шарри раҳбари муассиса Хушвақтзода Ҷамолиддин, муовинаш Мирзо Назаров Каромат, сардори режим Нуруллоев Рустам ва кормандони оперативияш Шарипов Бобоҷон, лейтенанти калон Абубакр, капитан Беҳрӯз, капитан Меҳроб наҷот диҳед. муаллифони матлаб мегӯянд, шикояти маҳбусон тариқи сабти садоӣ дастрас ва баъдан дар шакли матн нашр шудааст. дар шикоят аз ҷумла гуфта мешавад, раҳбарияти зиндон ва зердастонашон ҳар рӯз зиндониёнро азоб медиҳанд, латтукӯб мекунанд ва дар шизо ҷой мекунанд. дар матн инчунин гуфта мешавад, зиндониҳо ба ду гурӯҳ ҳизбиҳову ҳаётиҳо тақсим шуда азияту бадрафторӣ нисбат ба ҳизбиҳо ва ё ба қавли онҳо маҳкумшудаҳо барои фаъолиятҳои мазҳабӣ бештар аст. дар матн аз мавридҳои пурситонии маъмурони зиндон шикоят шудааст. боз як низом доранд омадааст дар ин муроҷиатнома. зиндониёнро болои битонхоб мекунонанд ва талаб мекунанд ки барои халосӣ 1500 ё 2000 сомонӣ пул диҳанд. касе пул надорад, дар ҳамон ҷо хоб меравад. барои вохӯрии дарозмуддат бо оила дар даромадгоҳ барои як шабонарӯз 100 сомонӣ мерӯёнанд. аз рӯи қонун дар 3 моҳ 3 рӯз бояд вохӯрӣ ройгон сурат бигирад, аммо агарро кам диҳем 2 шабонарӯз иҷоза медиҳанд. баҳона мекунанд ки одам бисёру ҷой нест, чунки ба ҷои 700 ва 800 нафар дар он ҷой 2500 нафар нигоҳ дошта мешаванд. дар ҳамин ҳол Мансурҷон Умаров дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт, ҳарчанд шахсан ба ин иттиҳомот бовар намекунад, вале ҳатман ин шикоятҳо санҷида хоҳад шуд. яке аз маҳбусҳои собиқи ҳамин зиндон, ҳуқуқшинос Шӯҳрат Қудратов мегӯяд, 2 солу 7 моҳи умри худро дар зиндони рақами 4 сипарӣ кардааст. ӯ дар зери ин матлаб дар шабакаи фейсбук рӯзи сешанбе навишт, аз қонунвайронкуниҳои кормандони зиндон огоҳ аст. навиштаҳо дар мавриди раҳбари муассиса Хушвақтзода Ҷамолиддин ҷой дорад ва худи ман борҳо бо ӯ дар бархи масоили марбут ба шароити зиндон баҳс кардаам, гуфтааст ӯ. шикоят аз поймолкунии ҳуқуқи зиндониҳо дар Тоҷикистон бори аввал садо намедиҳад. дар пай ошӯби зиндониҳо дар маҳбаси рақами 3 Хуҷанд дар моҳи ноябри соли 2018 ки бо марги 25 нафар аз ҷумла 2 зиндонбон анҷомид, яке аз сабабҳои ин ҳодиса ба гуфтаи бархи зиндониҳои собиқ бадрафторӣ нисбат ба зиндониҳо будааст. ҳарчанд мақомоти тоҷик ин ҳодисаро шарҳ надоданд. баъди ин раҳбарияти низоми зиндониҳои кишвар иваз шуд. бо вуҷуди талоши анҷумани ширкатҳои мобилӣ ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ, қарор аст сар аз имрӯз дар Тоҷикистон бо қарори хадамоти зидди инҳисорӣ нархи интернет боло бурда шавад. бархе аз ширкатҳои мобилии кишвар ҳам бо нашри эълони кӯтоҳ дар сомонаҳои расмии худ аз тағйир ёфтани нархномаи алоқаи мобилӣ ва интернет сар аз 27 март хабар доданд. онҳо ҳамчунин нусхаи қарори хадамоти зидди инҳисориро ҳам пешниҳоди муштариёни худ намуданд.
қаблан ширкатҳои мобилии тоҷикистон аз хадамоти зидди нисорӣ расман хоста буданд ки боло бурдани нархи интернетро бозбинӣ ва ё то 1 майи имсол ба таъхир гузоранд, чун онҳо ҳанӯз барои иҷрои ин қарор омода нестанд. аммо ин дархости ширкатҳо қабул нашуд. Бар асоси қарори нави хадамоти зидди нисорӣ нархи интернети мобилӣ 2 баробар гарон хоҳад шуд. ҳоло нархи 1 гигабайт интернет аз 30 то 35 сомонист. дар сурати ба иҷро даромадани қарори нав қимати он ба беш аз 60 сомонӣ муодили тақрибан $7 амрикоӣ мерасад. Инчунин нархи гуфтугӯҳои телефонӣ 10 баробар гарон хоҳад шуд. Тасмими боло рафтани нархи интернет дар Тоҷикистон ҳам дар ҳолест ки ахиран вазорати адлияи Тоҷикистон дар посух ба муроҷиати анҷумани ширкатҳои мобилии Тоҷикистон оид ба қарори боло бурдани нархи интернет гуфтааст, фармони хадамоти зидди нисорӣ барои санҷиш ва ба қайдгирӣ ба ин вазорат ворид нашудааст. Ғафурҷон Эркаев, раҳбари анҷумани ширкатҳои мобилӣ, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ дирӯз гуфт, посухи расмии вазорати адлия рӯзи 20 март ба дасти онҳо расидааст. Эркаев мегӯяд, ҳоло онҳо бояд сари ин масъала кор кунанд ва посухи хадамоти зидди нисориро бифаҳманд. Рӯзи 19 март дар хадамоти зидди нисорӣ ба Радиои Озодӣ гуфта буданд ки фармоиш дар бораи тағйир додани нархи интернет қабул шудааст ва касе онро бекор накардааст. масъулини ин ниҳод таъкид карданд ки сар аз 27 март нархи интернет тағйир меёбад ва дар оянда мебинанд ки чӣ натиҷа медиҳад. аммо масъулини анҷумани ширкатҳои мобилӣ Ғафурҷон Эркаев мегӯяд, бо вуҷуди ба иҷро даромадани қарори хадамоти зидди нисорӣ аз рӯзи 27 март, яъне аз имрӯз, онҳо талоши худро барои бозбинӣ ё ҳадди аққал ба таъхир гузоштани ин тасмим идома хоҳанд дод. қарори 2 баробар боло бурдани нархи интернет ба вокунишҳои тунд дар ҷомеаи Тоҷикистон рӯбарӯ шуд. ҳамчунин 9 созмон ба намояндагӣ аз ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон аз хадамоти зидди нисорӣ талаб карданд ки қарори боло бурдани нархи интернет ва гуфтугӯҳои телефониро бекор кунад. онҳо гуфтанд, боло бурдани нархи интернет бо вазъи иҷтимоӣ ва сатҳи даромади сокинон мувофиқ нест ва ҳуқуқи бунёдии мардум аз ҷумла озодии баёнро маҳдуд мекунад. хуб, интизор меравад бинандагони азиз ки дар давоми рӯз тасмими ниҳоӣ дар бораи нархи интернет дар Тоҷикистон гирифта ва эълон шавад. мо ин мавзӯъро пайгирӣ дорем ва ҳатман дар ин бора дар барномаи хабарӣ гузорише ҳам хоҳем дошт ва фикр мекунам ин мавзӯъ барои шумо зиёд муҳим аст, чунки зиёд дар ин бора аз мо мепурсед ва барои ҳамин ҳам барномаҳои баъдии моро ва суҳбатҳои баъдии моро дунбол кунед. Кумитаи тафтишотии Русия ба зидди Михаил Абизов, вазири собиқадори ки масъули шаффофият дар кори ҳукумат буд, бо иттиҳоми дуздии $62 миллион аз ширкати энергетикии Сибирия парванда боз кардааст. Кумитаи мазкур хабар дод ки вазири собиқ 4 миллиард рубл баробар ба $62 миллион аз ширкати Сибирия ва шабакаҳои барқии Новосибирск муттаҳам мебошад ва ба гуфтаи муфаттишон Абизов ва 5 шарикаш ин пулҳоро дуздида ва ба хориҷ интиқол доданд. Александр Аснис, вакили дифои вазири собиқ, гуфтааст ки ӯ ҳушдор худашро бегуноҳ медонад ва рӯзи 27 март барои мурофиа ба додгоҳ оварда мешавад. Михаил Абизов аз соли 2012 то соли 2018 дар ҳукумати Русия кор кардааст ва шарикони наздики Дмитрий Медведев, нахуст вазири Русия, ба ҳисоб меравад. ӯ то соли гузашта дар ҳукумат буд ҳамчун вазир ва масъалаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва шаффофият дар кори ҳукуматро назора мекард. хуб, нигоҳи меандозем ба Ӯзбекистон. Дар ноҳияи Қанликули Қарақалпоқистон як ҷавони 24-сола ва духтари 21-сола якдигарро бо корд заданд. дар натиҷа духтар дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, мард зинда монд ва боздошт шудааст. ҳодисаи хунин 1 марти соли равон дар қабристони Ёшимахуни деҳаи Жоли рух додааст ва танҳо 25 март расонаӣ шуд. писару духтар 3 сол буд ки ҳамдигарро дӯст медоштанд, вале як ҷавони дигар духтарро рабуда иҷборан бо ӯ издивоҷ кардааст. духтар бо баҳонаи ба дарс рафтан ҳамроҳи дӯст писараш аз хонаи шавҳари худ гурехта дар қабристон қасди худкушӣ намудааст, гуфт як ҳамсӯҳбати Радиои Озодӣ аз ин минтақа. ба гуфтаи манбаъ, духтар дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, писар дар бемористон бистарӣ шуд. ҳамсӯҳбатони Радиои Озодӣ мегӯянд, писарро баъди рухсат шудан аз беморхона боздошт карданд. дар сурати Достони Кули Ӯзбекистон
زندان آمده است. بازداشت‌شده هنگام بازپرسی گفته است که دوست دخترش به محض به قبرستان رسیدن خود را با کار زد و اون نیز کارد را از دست دختر گرفته به جان خود قصد کرد. زیر جوان با بند کشتاری برکستانه پرونده باز شده است. به گفته دادستانی گمانبر با قصد کشتار نخست به گردن و قلب دختر سپس به شکم خود چند کارد میزند. نرخ تحصیل در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در یک سال گذشته بیش از 400 سومانی معادل $40 آمریکایی بالا رفته است. در حال حاضر نرخ یک ساله تحصیل در این دانشگاه بیش از 9100 سومانی یا $900 آمریکایی است. دانشگاه دولتی طبی یکی از مکتب‌های عالی با نفوذ و سرمشتری تاجیکستان است و در گذشته بسیاری ها از نرخ بلند تحصیل در آن شکایت کرده بودند که برای قشر میان حال کشور دست نورس است. 60% دانشجویان در این مؤسسه طریق شرطنامه یا پولکی میخوانند. مقامات دانشگاه طبی تاجیکستان روز 26 مارس در نامه رسمی به رادیو آزادی گفتند بالاروی قیمت تحصیل در یک سال گذشته به افزایش نرخ‌ها و روند بیکوب‌شوی پول در کشور وابسته است. این نامه پاسخ به خدمات ضد انحصاری تاجیکستان است که 2 هفته پیش خرج تحصیل در اکثر دانشگاه‌های عالی کشور از جمله دانشگاه طبی را بلند ارزیابی کرده بود. مسئولان خدمات در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند هر مؤسسه‌ای که برای خط دانشگاهی گران نرخ وارد شده است باید ثابت کند چرا چنین نرخ دارد و آیا شرایط و صفت تعلیم به طلبات جوابگوست یا نه. در عکس حال به گفته مسئولان خدمات ضد انحصاری نرخنامه ها بازبینی خواهند شد. مقامات دانشگاه طبی تاجیکستان در واکنش به مطلب رادیو آزادی گفتند نرخ تحصیل بلند نیست. در تمام جهان نرخ آموزش طب نسبت به اختصاص دیگر گرانتر است، اما نرخ آموزش طب در تاجیکستان نسبت به دولت‌های منطقه و جهان دسترس می باشد آمده است در نامه مقامات دانشگاه طبی. آنها گفتند نرخ تحصیل از طرف کارشناسان و اقتصاددانها و نهادهای دولتی تهیه شده در آن طلبات جامعه و سطح اجتماعی اهالی نیز به اعتبار گرفته می شود. لازم به یادآوری است که در 40 مکتب عالی و کسبی تاجیکستان بیش از 200,000 دانشجو تحصیل دارند. نرخ تحصیل در دانشگاه تقریبا هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود. این در حالی است که قانونمندی مطابقت ارزش تحصیل با صفت آن همیشه وجود دارد. انتقاد از سطح دانش محصلان مکتب‌های عالی در سال‌های اخیر بسیار صدا می‌گیرد. و همچنین یک خبر خوب ورزشی هم داریم. ورزشکاران تاجیک در جام بازی جهانی اید به قایقرانی در بایدرکا و کانوئی که روزهای 23 تا 25 مارس در شهر بوهاپلی هندوستان برگزار شد 3 مدال، 1 طلا و 2 برنج گرفتند. در این مسابقه ورزشکاران 14 کشوری 3 قاره اشتراک کردند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشکار نمایندگی نمودند. شهریار دامینوف در کانوئی یک نفری به مسافت 500 متر صاحب مدال طلا گردید. دامینوف اینچنین در کانوئی یک نفری به مسافت 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشت. مدال دوم برنجی را ظاهر جان نبی و نور محمد طاهر در بایدرکای 2 نفری به مسافت 500 متر به دست آوردند. یادآور می‌شویم شهریار دامینوف ورزشکار معروف تاجیک سال گذشته در بازی‌های 18 تابستانه آسیایی در اندونزی در مسابقه قایقرانی در کانوئی یک نفری به مسافت 1000 متر میان مردان صاحب مدال نقره گردیده بود و ما این ورزشکاران تاجیک را با پیروزیشان تبریک میگیم. و چون همیشه در این قسمت صحبت یعنی در پایان صحبت رجوع میکنیم به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان که برای امروز از طرف بانک ملی تعیین شده است. به این ترتیب $1 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 72 درم و 1000 روبل روسی با 146 سومانی و 80 درم خرید و فروش می شود. و بینندگان عزیز با سپاس از یکایک شما که در این چند دقیقه ما را همراه بودید. من با شما خداحافظی نمی کنم. بعد از 3 ساعت دیگر بازم با شما ملاقات داریم. اگر شما بیننده دائمی رادیو آزادی باشید پس میدونید که سرخط خبرهای روز بعد ساعت در با وقت پرگه تقدیمتون میگردد با مطالب تازه ترین و ما تلاش خواهیم کرد که درباره قطع نیروی برق در منطقه مختلف تاجیکستان نیز برای شما گزارش پیشنهاد کنیم و طبعا هم در آغاز صحبت برای شما وعده داده بودیم درباره بالاخره معین شدن نرخ نهایی اینترنت در تاجیکستان نیز برای شما معلومات میدیم و خواهیم دید که ساکنان تاجیکستان در این باره چی میگن و آیا این نرخ و نوایی که بلند میرود تا کجا به زندگی و کار و فعالیتشان تاثیر خواهد داشت. و میمونه خبرهای زیادی دیگر نیز هست که باوری دارم اگر با ما بیاید حتما برای شما نیز جالب خواهد بود. و تا اون دم اگر هر خبر و
تصور و ویدیو داشتید برای ما بفرستید، بعد من پیگیری خواهیم کرد. سپاس برای همراهی و روزی خوب داشته باشید.